Rukun Show. Ndabaramutsa mwese kuri Limo TV, Facebook na Rukun Show, YouTube. Nkabasaba ko mugira subscribe kuko birakenewe ko mumenya ibiriko biraca kuri izi mbuga. Nuko rero abakobwa iyo bifuza kurongorwa cyane cyangwa iyo bashaka no gukundana n'umuhungu kenshi barabeshwa, kenshi bakababwira amajambo basosera bakumva gusa ayo majambo gusa ntibarabe ibindi biri nyuma cyangwa bikukuje ugo rukundo. Icyo rero nicyo kibazo. Rero reka ndabareke mugire subscribe first. Murakoze rero, je ndi coach JP, coach en relation des couples, des amoureux et des adolescents. Rero abakobwa kenshi harimo ubujuju bashiramwo si bose mugabo hari gihe ubona umuntu uti uyu muntu ariko araba hehe. Imbere ya byose nagomba ndababwire yuko ni kubera umwanya w'abakobwa uri limite. No kuvuga ko hari imyaka umukobwa ateza gukoramwo ibintu byose byerekeye urugo, kuvyara, arafise umwanya bikoramo. No kuvuga yuko niba aja mu ishuri naje hakiri kare aheze, niba ari byo akora byiwiwe abikore umunsi rero azoba yifuza kubaka yubake muri iyo myaka. Kenshi abantu bavuga ngo ni 20 35 rero n'abaganga baravuga yuko inda utwaye inda uburi ya risk. Bivuga yuko ni vyiza ko ibintu byo kubyara biba avant mbwa ntibivuga niko yuko n'aba 40 batabyara. Ivyo ni na statistique y'abaganga mugabo quelquefois ça birabaho. Rero imbere yuko tubandanya nagira mbumvishe iri ry'umukobwa ababwira histoire gatonya yiwe, hama mwumve yuko umwanya ku bakobwa ni ikintu gikomeye. Umukobwa wese ariko aranyumviriza ngaha nama nabivuze, niba uje kwishuri ja kwishuri, ivyo ukora byose bikore, hanyuma niba ugomba kubaka urugo rero ukagenda byose ubona uti nabirangije, kuko ubuzima si umugabo gusa. Abantu barakunda ngo ibintu byose n'umugabo. Hari abashaka kurongorwa n'abatabishaka. Il faut accepter amashwa y'abantu. Jewe j'accepte les choix y'abantu kuko as long as you're happy, so what? C'est pas à moi de kukubwira ngo gira uko umugabo situation iriho ku isi umuntu arayivuga. Nibyo mba ndiko ndavuga hano rero. Reka twumvirize. Mfite imyaka 30, nakundanye n'umuhungu ufite imyaka 28 agiye kuzuza gutyo 29. So turakundana ariko dukundana mubwira ati ngewe ibintu byo gukundana ubu ngubu imyaka mfite ni kwa kundi umukobwa amaze gukura ashaka ibintu byihuta. Ndavuga ngewe imyaka mfite ntago nyemerera ibintu by'inkundo zangazo ku. Murumvise yuko afite imyaka 30 yakundanye n'umunga afite 28. Murumva ko abo bantu babiri ivyumviro deja si bimwe. Umuhungu ntiyihuta, umukobwa arihuta. Abo bantu ntibari kuri sfere imwe, ntibari kuri isi imwe. Biragoye yuko bahuza. Tukadetinga imyaka 2 imyaka 3. Nge ndashaka umuntu uri tayari uza tujya mu rukundo dupanga nyine. Ngewe ahantu ngeze ndashaka kubaka. Umuhungu arambwira arabyemera, arambwira ati nanjye nibyo nshaka, nanjye ndashaka kubaka. Imyaka mfite nyemerera kubaka, n'ahantu ngeze biranyemerera kubaka. Ubwo ngubwo turavugana, type ngiye nkazamubwira ati rero ngewe numva ko amezi 6 ahagije kuba twamenyanye tukahita dupanga ubukwe tukagira tukabana. Nawe arambwira ati ngewe ndumva twabiha nk'umwaka urumva ibintu byo gutegura ubukwe biba bigoranye, ibintu nk'ibyo nyine. Tangije ndamuga okay nta kibazo. Urumva umuhungu bundi akenshi abahungu nibo barimo barapropose nyine abakobwa nyine natwe tukabumvira. Ndamuga mu majambo make iyo umuhungu ataragira mariage niwe contrôle la situation, parce que niwe avuga ati tuzorongorana iki gihe umukobwa barindiriye. Umukobwa arashaka kugira ati jewe tutabananije ndaguheba. Abantu rero benshi ibyo nimo bikonsidera kuko umwanya w'abakobwa uharuye, uyu mukobwa wenyine aravyemereje. Rero aha niho mvuga nti nka Pastor Mboya yahagarika aravuga ati hebuyu tora uwundi ntukarire ngo umukobwa yaguhevye. Ibi ni kesi y'umwanya, nico gituma abakobwa umwanya uraharuye. No kuvuga ko ntugafye nishe ubuzima bw'uwundi
kuko wowe umwanya wawe ushobora kuba udaharuye cyo kimwe ntunaharuye nicyo kintu gihagaze abantu bashobora kugiramwo ibibazo na control yose ikava ngaho. Reka tubandanye. Nta kibazo as long as unkunda nanjye ngukunda. Ubwo umuhungu tugiye aho ngaho turibwiranye, ngewe ndabwiye mu rugo, abantu bo mu rugo nyine baramenya ko mfite umukunzi, ibintu nk'ibyo. Ariko w'ikintu gitangaje nyine ntago yashaka ko tujya mu rugo iwabo, yarabyangaga, akambwira ati njye mbana na mama. Guys, iyo umukobwa akubwiye ati ndakujana iwacu akabyemera mukajana, bigenda gute wewe ngo ntumutware wanyu? No kuvuga ko uri kuramukina, kandi abari ko araba naive cyane, arakujanye muhira, ari confiant, arabona ko ibintu biriko biragenda neza, kumbe nawe ufise umugambi. Uyu muhungu w'umukobwa yarafise umugambi kandi yaruhiye kuwukora, muravyumviriza cyangwa ndabibacira ko mayange. Ariko ntago nahita nkujyana mu rugo mama wanje kumenye kano kanya, uretseho gato nzakujyana wenda aciyo nk'amezi angahe 6 wenda dukundana, nzahita nkujyana mu rugo mama wanje kumenye, akazajya mama we bari kuvugana kuri telefone tukavugana, ariko mu by'ukuri mama we tutarahura ntanamuzi ataranamunyereka. Umuhungu tugiye aho ngaho turakundanye, biki n'ibiki, mweretse ibintu mfite, njye nayo mfite business yanjye nikorera, narikoreraga mfite ibintu bike na bike, nyine mweretse ubushobozi bwose mfite. Ndamubwira ati nawe aranyereka, nyine arambwira ati nanjye mfite bino na bino, mfite ibi n'ibi, anyereka ibintuza ikibanza cye, aramkinyereka, ambwira ko nubwo inzu nyine itaraboneka ariko nyine ateganya ko umwaka uzajya kurangira inzu yarabonetse. Murumva yuko barerekanye ubushobozi bwabo, barerekana ibintu byose, umukobwa bikamuha confiance, mugabo umuhungu yarafise gahunda yindi. Bivuga yuko nta mugambi wari uhari yuko abo bantu bazobana, kubwo uwo muhungu icambereho ntiyamwerekanye muhira. Sinumva ukuntu udashobora kubona ko hari kibazo, kuki we umwerekana muhira we ntakwerekane. Hanyuma n'imyaka 28 na 30, umuhungu abayishakira umukobwa wa 22 cyangwa bagomba kubarakina, bamuca ubwenge rero mw'abakobwa. Je umuntu akuze maze imyaka 23 mu rugo, murumva yuko dafise experience. Iyo umuntu arenza n'imyaka 50 hoho aba afise experience nyinshi. Bivuga ko ibi ndiko ndavuga amashaka abajene bavyumve, ifo ko mumenya amarogarithme ari ngaha hanze ya beaucoup de jeux, kandi iyo wagize ko amaje vous perdez du temps parce que ni kwimana yabaremye. Rero kandi cyo kintu gikoreshwa cyane, ndagoheba nkigira je naco mpomba wowe buhomvye. Cyo gituma umukobwa gwe kwisuganya neza mu byo bari korakora, haba amashuri haba imashwa, ni nko kumenya nta droit rero abakobwa bafise, kuko erere y'umukobwa iri fatale cyane. Rero uyu mukobwa mu nyuma y'umukobwa umuhungu yamutwaye amafaranga, ndamubwira ati mwereka nyine amafaranga mfite, nawe anyereka yafite, turabona amafaranga ni make. Akazi kiwe arambwira ati rero mu kazi kanjye sinzi ko bapfa kumpa deni, ahubwo wowe reba ukuntu wakaka inguzanyo kuri banke, nibayiguha tugire, nibayiguha nyine aba ariyo dukoresha, none ngiye nzagende nyishyura. Urumva ukuntu nyine ni sheri wanjye, nyine naramwizeraga pe, numva ko nyine nta kibazo. Ubwo ngubwo turagiye, mfata ideni, mfata inguzanyo, afasha amafaranga yanjye yose yarari kuri account zanjye zose, ayakuye harayafashe. Ariko ubwo nyine yafata ntago nyine nari mbyita, sinanabitekerezaga cyane ko nyine ari ikibazo. Ya nguzanyo anyakesheje inguzanyo, mfashe inguzanyo na yarayifashe, amafaranga yose arayafashe. Guys, ntababeshye, haciye icyumweru ari kumbwira ngo ari gushaka sare, ngo ari gushaka ibiki, ngo ari gushaka ibiki. Cyumweru kimaze gucaho umuhungu naramubuze, ndamubura. Bwa mbere ndahangayika nze nyine ko numvaga ntago nahise ntekereza ko yaba ajyaniye amafaranga y'abantsikaminzi.
nahise ntekereza se bamupfunze hari kosa yaba yakoze nyine yagize ikihe kibazo ntangira kumushakisha ahantu hose mwibuke nta nshuti ye nzi ngo ndamubaza ati se wowe umuntu ari hehe mama we simuzi twaravuganye gusa nta murumva yuko ibintu babigoye iyo umukobwa yanyegejwe atamenya umuntu n'umwe hari utagutwara mu bagenzi menya yuko ngaho uri target swat muri ibi by'amahera swat mu bindi kugira umuhungu yironkere ibyo yironkera rero aha ni impanuro nyene nariko ndatanga par rapport y'aka ka histoire k'uyu muntu ashobora kuba atari vrai kuko mbona umenga ni story time mais ça existe c'est-à-dire ivyo avuga ni ibintu bibaho kandi ni ibintu tuzi ko bibaho umukobwa rero ikintu umwanya ni ikintu gikomeye muzorabe n'abantu barongowe hakiri kare abakobwa ugasanga arongo afite imyaka nka 23 40 kubera amashuri usanga mu nyuma ubuzima bwagenze neza kuko abafite umwanya wo kurera abana ibintu byose bigenda neza kenshi rero niyo abakobwa ariko baritoraguza ni n'amakosa mugabo naho nuko utitoraguza bikuzana ngaha kuko urashaka kwiha umuntu ugasanga arakobesha kwarugira ndabumvishe yuko quelquefois kubera umwanya wanyu ibintu muba mubona yuko byonyaruka hari igihe muhubuka mugasanga utwawe n'utashaka wemeye utagomba mais parce que le temps te fait défaut par rapport à l'heure biologique comme on dit abantu bashaka kuvuga ngo j'ai pas raison oui peut-être j'ai pas raison mais umubiri ntubesha uko iminsi igenda niko bigorana kandi iyi parametre ni ikintu abantu benshi bakoresha aho uzamubona ngo yarashaje mugabo hari igihe imyaka umubana naho byitwa kwa kuze ugasanga ni myiza gusumba aho urakuja gutwara umwana nuko bakobwa rero bamwitonda buraba cyane kritere zawe uzigumeho nturaba umwanya nto gutera ubwoba kuko urashaka kubaho mu mwanya muto muri iyo relation ikaba nimbi cyane parce que wihuse vumye kubaho naho uvuga uti sinzi ko nabivuga mugabo ukashaka kubaho utekanye nuko simoni ikindi nababwira kuko iyo ni facteur ikomeye cyane kandi mutiza gukorerako murakoze cyane coach JP naho utaha